دمجمێر دەه بشەوە و دەم بۆ دەم سرا لە پانزێخانên duhokê zêdetir dibe û li cadeyan dibe qerebalix. Şofêr jî ji gotgotkeka cadde beref panzêxana ve dihên û dibêjin di çav tirsiyayîne li hember carek din peydabûna qeyrana panzînê. سه چهار اما چی دک عزل چی قیامت است. شما همش مجبورین. پایزینت نمی مادش لگین. نقل و نظم که گل از می سری ماتی می بچافت خودیتی. بجام چاف ترسیایینه. خودی همه ما گله بو عالمه کی گویی پانزینه ما مجدانی پانزینیم. ما سکر عالم ازدحام و پانزینی نچارده. بجام جهادم پانزین که هم خدا شولین و شول کیم بخو. حالا بس را بس سر شولیتیم ام نجارین. حتی خبصه یا حوسه و خیره بابا گو پانزین نمازا بیجی چلی کر سایقی و بک از پونزانم. Digel halatına rûjanî jî rayedarên evî bajarî dest kirin bi kombûna ji bo dest nîşankirina hewkara kêmiya panzînê û ew ê siraya duhî bişef evî bajarî bi xwe vegirtî. Derencam nihatina beşa pêdiviya panzînê ji Tirkiya bû Duhok ev kêşe peyda kiriye. Lê ew dibêjin ne kêşe ew ew ê di heyama 24 demjimêrên din de 8 milyon litrên panzînê bigehin Duhokê. بو زانین کو بریار هات یادان برز آشتی هورمانی وزیر سامان سروشتی کو 8 میلیون لیتر خلالی واد و رجادا بگهنه دهوکی جبلی یا بازرگانی بردوام 3 میلیون لیتر دی حتی صبح بوما گهنه ویری سپیدی 600,000 لیتر نزدیکی 600,000 لیتر هات یا بالاف کردن بو ایواری بودان ایواری دیسان 520,000 لیتر دیجی دهنه بالاف کردن هیانها Duhok bê parzîngeha Sûtemeniyê ew berdewam çaf li Tirkiye û Hewlêr û Silêmaniyê ji bo pêtiviya wê ya rojane dabîn bikin ku rojane Duhok pêtivî milyonek û 400,000 litrên panzînê ye. Aliyên berpirs jî çaresera rîşeyî bû evê kêşê danana parzîngehekê ye. Sîpan Amedî, NRT, Duhok.